Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke Kong Isawanda lalu haga hukum bala penbenapat ba haga khatnyo terik benai wing arjar arpuai kala pentip bala ai jingbit yaki kali kamai bakin sedang kamai no hado 6% hapdeng kesan baji menstep hado shipau baji menmit kibadai ki kenta bala penjensur yaki jing penjari curfew. Katkum keniga hukum ke Deputy Commissioner kala pentip bala ajing bit yaki kali jong ki reu shimet bad yaki kali kamai ban yaj hasurok hado 6% tambah kinongnya akali kidai ban pendep yaki jing ai injektika kumbala ptha da kesorkar. Laptha ru bakinongnya akali bad kinong song kali kidai ban deng yaki mas N95 bad ban ra yaki dawai sakti. Susul laptharu bagi nong song kali kita iban boot iki kendon yada COVID-19 haba song hapo kali bat nalor kata la manaru bandi secret bam kuai bat ban lau ya mas hakapor basong hapo kali kamai. Ka Deputy Commissioner kala mahamru bagi no gino ge bapen kenya ke jing ptha jong ka tanar ka kwat ka khia ken sha pen shitom kat kum ki kendon jong ka an.